Tumsime twenda uturabire process yo gukora ibishumuruze bya hawano bikora. Ate cyo kureberaho ubwo yareta mu gukora ibishumuruze cyo umnyoro ndugweta motosoroka. Moga mu mnyoro ndinje bamanya ngo jimanze ene ni motosoroka. So ate motosoroka cyo kubanza nyimbanza mfuna specimen yo kujikora muni yeje. Jene branki nanda kopeje. Isi branki itaro mino. So hata unyine blank hata naza umuvaisi yanjeji najitayingamu then naza cutting this blank according to the size of your original. So nisharaha emirundi ebiri akankanuguza batera hansi baiza kusharaho mpoma ndeba uburingwa bw'icumuruze ki nubingana n'iki bareta nikibara mukaci kiringo tubanza aho buringwa atana biyo file yanje rero mfuna uburingwa bwacu atonore karpa yajeta ningana hatkunkurgaho ejiya berengi satin za widisi hatumpama widisi kwezo nisa karpa yanje hatu wata karpa norengo chiraka ndako byara gatakubura kushara hatu buriya nanshaje chikureba aha si hatana chikureba yigu so nje kushara bazo aha heza ngaraka karpa na original ndebe aho nukwena ningana habara mukachi then fire hati chiburamu ninge bana bazono mboza so kurga kuza chino jingana hatu azamino hakuna nakweje ngo ni reverse mtutunga shape yech yego ne matching na reverse ziri ngifuro ngifureta rongate obwaino original nanda kweta gachi umnyoro gwenyine so na wata na cuttinga nkabe na huni mpapa makonka according to experience ati nimbana harebe hatuaza gukora joinery mapping kureba is it fitting no kareba ka fitting up ena teji step 1 hatunza step 2 ani shara river 1 hatunaza river 2 so hata mino gahwa ngati chaka tahire mchaka igwire hati twaza chitweta penetration nishitamu chikora biro mu grooves nogaraka ntaka shazira na hata naza a grooves chenza kusiba mu vice nshare groove kurujira original he kureba ntobanza na deep groove igeri embango eji kurwejo nisaka cement kitaka deep groove yaterinke yaho nojira kuyashana na haha atukora opposite turning Amwe bakaba tujanga babanza basabuni abasabuni ogwe nari umushumana nakwiba wari umdanisha muza sabuni nakwiba aza chikanyero mbakazi mbamba kwiba bibabo konge bya sabuni tukubikora abo kwita mu mugwitu ndo encouraging security we are security promoters ncho kurebere birebi hata abantu bacu batera nyondo abatakubimanya mbajyango koze bishumuzo mba kwanyisa ubushumba kongitu tukabucendeza hako hato umuntu twakubana ndakwiba owawe akwibe heshumuruzechi yachi leta yatachitira sabuni ndio tukikora hako ya intention yo kwiba banyuma
hati yachikora yarga yakwigura taroho kungana irkira sinasi yawe kwebishumuzo tubashimwa mba kuyiba yarga yiguro wawe yagere shi yatwara wasigaza amagara no kore kindi ungabure bakabarete chiyo chabare batera urujo rwo munda bakushanga mbafutema ufa n'ikindi bakitwara aho njyase cyute turukubi chikutwara buwire kwingana chikore cyumuze ki okacheze utakobara icyo nachikorera chikitano kuko cyo kitwara buwire winji kandi cyo nachikorera chikishatu so niyo time frame itukora mwejo mano mwizo abana bokozere bishumuze kwinga mwizo abana jangu nikirigira tana kunka no byakube bishumuruzo 500 mwizo abyavizire nimbikora akwa waramu twajangu nichikorera chikitano umushahemwe nyuma nkozere bishumuruzo 20 umushayi 12 nebishumuruzo binga 12 twa ate chumuze chikuchiza yesenta hano chikora shinze Shumuzo chikuchiza yesente nebe bishumuruzo birungi ebya motoka tukora shinjo mutwaro bebe kuchizayo nuko samagezi chikureba ngo umuntu wamukorera kintu nanye chakare yagaruka icyo kubanza no banza ha katabanza chesente hata no nyangu chumuzo cha motoka nichikorera mutwaro ngo ino kureba wija tinchikorera mutwaro 5 hata utakumanya bei uchikoye som imdware 5 wasanga bana uchikorera mutwaro torugaruka yungati nyuma isango wanje nyowe egiye kucekinga aba customer tinchini nichikuru nare ngunagoba ho china nyanda goba umheru chikwita kamze goba mnono icho nchombe chakati nokore ngunaba accurate kuna kora warga chajara chita chakora wahotokora kwende chini wotizire complaining nguchajara chita chaya so ngo kumenderinga ntewe kureba ngo ba customer bisha kandi bagaruka bahotoka gumanda bisha nimiringo ki eyo yetandikire waha kureba ngo business yawe je yo gukora ibishumuruzo yatanaho nabanda hera hati nyo business yanje echeko bitanda yavandi echo kubanza ni manza time frame waza kuija office nzigura shayibiri unganya oshayi mwenda chigana ni 5 mbana nigwire echo mutamanya kandi neba ngo service yo ni kwena najifunda murumo kwere cha mushana ninjirira so kunyendana nho kujirota nho kumfunira so tebyo ugira ngo waze washangatari yo mangu yagende kintu kimwe cya kabiri ebyoma no manya tabashomere tools mba kugira ngo tool is an extension of the arms and fingers of a craftsman. Without the tool no work can be done. So ndebure nyine enough tools ibyo ugira ngo kamenze kutwaraka cyo kurebera nyebyo cyo kureba nyebyo mabinji echo nebinde bware umuntu cyo kureba burukant kubona yabere fire nimba ngino mbikabyona ikike cyango akace frati bastard byona imbambine ebishumuruze bisya shopping antu biha Kampala bakambara mu Nairobi ni nengu na shopping ombinje kugira ngo tokashamunana mbanzenze kubiha umuduka yo muntu imbambine ni printe Oriano ndeba program sete tuturako katwa ka ashaya kahumuro Jacques Vantumura okacheko ngotakaibwa ngutine omwana tumusimo kwa collectionozo njawareba nkaka tukora bikonkana ko samagezi minji kureba ngo ichumuzo chiwano yenda nicho yakwihira mungo ko kuchenda program ejine koletera MTN za MTN service center base kutunga MTN smart series esimu yone yora hore wakunda ojitwara abukubane jana GB na internet ya bushaka hamwe na memory card ya 4GB utakaferwa umuchogo kwetungira esimu nonje munonga tunyo tugaruka utaragaho